na enyo mu na ma ne bill bill ne de then na omo che na nadwona na omo de ma no but ye free bibi say bill bond ana condition ube gina so ube miti na de akọ efie sebe o hwe the institutions e organ ha ade bia obi eye bia no ogina emra so enye tumi dabi ye gina emra so tiawa o hwe sebe yewura chairman Wontumi ne lawyers a omu ejina na chi a sebe enya ado omu nye nkoda abena dodo na anim se Godfred Dame enimumra pa but the whole Ghana okoye parliament ya na say currently lawyers e Ghana ha no one of the best performing lawyer lawyer Ndia Pierre Kubi yeah nipa dodo na anim oh yeah wasuamra no wa redare wo emra no mu enoma omode ebo opening Benedict Twibo Esiakono abena omuchira edoso na emu miensa de ano hyepa enumu na currently no omu investigate era chairman Wontumi wadaro mabobo miensa ni bisomaye de edikai fraud ye ka fraud anything I say o fakulty kwan bi so eji obi no ma enye kwampa so enye sikanko ajapade eni sombo na fa we beji we bi sa ne etoso mienu causing financial loss to the state Oma oman na boka oye nhwehan ema oman no eboka ekwan sesen ko oman e faso nya sika na sebe ekogu ba akufu obotom ne etoso miensa money laundering sa ade we de ye de bo wa abena ya na ano hyepa se uyi causing financial loss to the state na ekoye fraud ne money laundering ne dia and even international communities ni na no kra no ya na omani die kire ababa wa bia na owo Ghana ha ye frɛ no hajia for real se bibisa o kai se nansen international law no che no ema wakwa akodem aba 12 months just last week ya na oba bedru Ghana ye say romantic scam or the face ka for say no ho ofe enti omume ware no no de agi wo musika enti eyesa no ma we ene charges ya omudi abo opening chairman Wontumi ena wadaromo se yechiwa enkyere se udifo debi ye improve beyond reasonable doubt debi mekai efri 2014 mu ba woyo memu issues no beye dendende wo man mu hanom no abena on se bail ayedema woyo mi bra omo che no na ye 54 million Ghana cedis 54 million na sese omiti na executive director oda yoko ano no abena no ensentroni need to say na o ye friend Remonacha enti wa mama menye gidie bi say de me ne wo ye nyina wa ha no se ye tena se na ye ndada adwumadi a ye die no ye manokre eba ye nsam a ye ka wo mframa mu ne ye yire ehusua ade yi a yeso ye beba ba ye te se ono a enti me mesre mo se education na ye no ema moma yemfa emotions anase yenkoka de debi entum point ana me pesa we emphasize more ne say ofase omuni mandate omo be demand ne ma bia free chairman Wontumi once and ya granting bill no e wona me pesa wo hate work akra na me ka say de no court no determine ofase we under investigation abna me ma example because I go for the comments about Facebook akoye say abena okay national security almost system of operation no a different from police police system of operation a different from Iyoko Iyoko system of operation no a different from OSP
But what am I say? Say OSP police chiwa within 48 hours. So mo dey call court. Na say court no e de ubetum anaso obeka se ma obelia court na decide. No ye police for limit no. Yoko for no na me try say menya wo mu duration no. Say OSP chiwa abena omu hia warrant arrest bia. Say OSP edi wachi a ohia search warrant bia. Ena ni nsa so mu no ochi say ku a odu tumu a it take 7 days. Tieni ye 7 days. Enti institutions no bia wo ne limit ya odo na adwuma. Aha, yoko omu violate bibia. Na bi ka so mu che no in a Rambo star ni sa normal no. Ni nyina ye within omu operational duties mu. Sebe se omobu mra so a nka megidi se by now no nka opening Godfrey Dame anase lawyer and the appear kubi ababe ka ni nyina. In fact enene na nsamitie lawyer and the appear kubi ewo despite media na fidie e friend no Nit FM I won cry abna na obo iyokofo abaso say kwen o mafa so o matreat Wontumi na one of the best. Muntie ni you lawyer and the appear could be oye chema Wontumi lawyer or say kwanya yokofo afa so handle chema Wontumi no one of the best. They've been more than the word professionals. Any die bi esefata so omde ma chema Wontumi bia no omudi ama no mesre se bibi ba ne fa amanyosem ho a de gina social media ye ene ya che no mutiri mo odene mo aye sei ye twe na bo so ya mama yento ye bo ase na the very institution na boy ye ho ban no eno an ye run ne down se bre bi etwam no NDC for run institution ne down wa enne institution no eno mo de be ye adwuma hu very good se odne MPP for so run institution ne down wa the same institution no ochena omo de be ye adwuma enti ye na ye wo opportunity e ba fidie so no ya so die se ye tena se a ye be ye proper education ama omo di echi no omo hu se de institutions no omudi emra no eye adwuma me da se abena mo ene kasa eye Ken Larry Facebook